Urekithirano ke mukaririti wa EU Commission ke kuriro kareka Jumamosi nthiguru na Ethiopia ura wa MCO municipality na mukiamo wa mbundi otungata mbungeni ya Mirrorless Murega awete Raila Odinga acindwete KUC acoka Kenya no turo bwithire bwitana mbere ya withire Rais William Ruto na tongeria banki gathomba ni bareketio Addis Ababa Ethiopia kenda kuwatanira na banki kethuranone kiu. I took wish the former Prime Minister Mheshimiwa Raila Amolo Odinga the very best aietete kirithurano biao bia AUC kana chairman yo African Union na inyano nto outcome chitharo chirizire na wite agachinda kana agachindwa maya twinde turi Kenya wirigiro bwetu tumba kono tongeria borea aza lakini kugapeni agachindwa inyano tumukaribisha back aza Kenya na inyawendelee gutetera nontu inyakorea Kenya bakuigwa ibo munyontera sana keza kuona nafasi ya gutongeria EU mbere mana champion ngwataniro ya Africa as a continent na akinye makinya zaraza akinya wa Mohamed Gaddafi, Nelson Mandela na atongeria baba inge bara barwagaira mu Africa omba kugwatanira. Number 2 itombe ku empower gutumira the resources iranga ya tutharimite nacio Africa ikenda mu Africa atethia mu Africa onge tutiga kwithirwa tugwatio kombo kana era tweta new colonialism kana ukoroni mambo leo nontu twina mentality ere muchonko kezo tutethia na ikiongo gwatanira inya Trump rira kuga Africa ni ombe uchi develop yongo ete utegemea misaada tugategera nthi za Congo ere tharimiri na minerals na nthiguru na rutubu njega indo ene bari na ere ambuga funded nthiguru chiaome kweta Sudan na aria bena mauta lakini ndoa na nthiguru nyingi oteu Africa tomba gwetana ya visa raira to cross borders na as long as kwena proper security ikwethirwe uliumaze ugeta Uganda ugeta Mozambique ugeta West Africa South Africa kwena freedom yeu zorea mtu za Julius Marema augaga twethirwe visa nonto nthiguru yetu na ne mu Africa tombe gukaniria twingo ko twina hope enene kiri Mheshimiwa Raila Amolo Odinga.